siye sabona into yoba lo mcimbi ufaka intente ezindlini zethu ibiza ngakumbi ootsotsi abangenayo urojwe abantu kuthathwe zamali. Ukomishinara wamapolisa uGeneral Fani Masemula uthi zizokhomba umuso notshwala inlelesi ezisahlela amapolisa. I did my best and I thought that I've worked according to the law, which I believed, and today is funny like that. Imhlambululile ikhotho eMafikeng uMajor General William Pembe okhabe angukomishinara wamapolisa eTlagwini Tjengalanga ngomhla wehlekelele eMarikana. Oyetsamekela mo Shikabala bona Mrebola abankolopa ka motho abayetsamekela mo tseleng ya Seila Man abaromela Seila kitsa phene ke akwala bona iphefumulela phezulu ibafana bafana selinde umdlalo wakusasa neSouth Sudan okumdlalo wokuhlungela iAfcon yangomnyaka ozayo. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku SABC1 ngesindebele lochani. Ukomishinara omkhulu wamapolisa uGeneral Fani Masemula uthi izitshingele ilanga inlelesi ezithusela amapolisa lokho kunjengombanakhe kwaba nephiko elikhethekileko lamapolisa elisahlele esigudini sendawo yeMthatha ePumalanga Kapa kwaba nesinye godu isehlakalo sokudumizana kwamapolisa nabasolwa eKwaGafontein eMpumalanga. Amapolisa namaphiko akhethekileko alwisana nobulelesi akabulala ubuthongo nakhona apha ePumalanga Kapa. Aphenya ubulelesi bobogalajana bafuna imali emphakathini ngokungemthetho. Abathi batsho imali lezo ngezevikeleko, i-protection fee. uGeneral Masemula uthi balandelela imbiko yokurhatsheka kwezenzo zabogalajana bafuna imali emphakathini kibosomabhizinisi bendawo kunye nenkolo batsho bayazigada. Ngeveke phelele kohlangana kwabasolwa ababuleweko kube nekosana yendawo uDalinzolo Mareke obekahlangana kwabasolwa abebadumuzana namapolisa. We are bringing more national intervention unit in this area to come and clean it because we can see these criminals are brazen, determined. Luckily, we know them. We have a name list of them, and as it looks like they are hunting us. Usihlalo wekomiti yamapolisa uIan Cameron uthi ngebengu ngezinye indawo azinazwelo. What's happening now in Mthatha is very clear that they don't want any form of consequence and that they are going to try and push back. Kanti neGqeberha izakhamuzi ezihlala emalokishini weNelson Mandela Bay zilila sonesi zithi sezihlala evalweni kuthiwa kesinye isikhathi zifika nalapho kuhlonywe khona itende yomngcwabo imbala zithi batsho zifuna yipringi nakilabo abazokubhodla emswaneni. Ulake thina abantu bamnyama xa singcwaba sifaka intente uku-accommodate abantu abafikayo kodwa ke ngoku siye sabona into yoba lo mcimbi ufaka intente ezindlini zethu ibiza ngakumbi ootsotsi abangenayo kurojwe abantu kuthathwe zamali. Nakusenjalo amapolisa nomkhandlu weNelson Mandela Bay ayaraga namahlelo okubambisana nomphakathi ukulwisana nobulelesi. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngananzi izenzo zokutheliswa kwabantu bafunwa imali zokuvikelwa ekuthiwa yi-protection fee muva nje sayifuna nemngcwabeni. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Sempikwini mkhajiba kokota batsho sifuna imadlana nyana na uyemberekweni batsho emini sikugadela umngakho akunamuntu othe batsho ufuna ukugada basikada yini sizinkomo ngizwe bathi omunye la ehlaleni eKirani uhambe abhadelisa laba bokuhamba bezitoro i-protection fee of which is wrong. Mina ngizwe bathi bayifuna nakulaba bathengisela abantwana abancane amazimba namasudu 2 obone weranda kungitshele ukuthi ufuna malini khona la engikuzwileko ngokuthi nonesitolo
awu bafuna amaphesenti anyana athize mhlawumbe bafuna 1000 rand nengabe isitolo sakho siyavuda ngathi wakhuluma kabi ngabo hayi ngathi nakuwe seyitshayile akufuneka ngikhulume kabi ngabo mabesitsho Umbono wonke wombukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Isekela lalokhuya likakomishinara wamapholisa eTlagwini Tjingalanga, uMajor General William Mpembe uthi uhlanjululiwe ezenzweni eziphambana nokulunga isehlakalweni sokukhayela kwabantu esenzeka ngezi-13 August 2012. Ikhotho ephakemeko yeTlagwini Tjingalanga eMahikeng ihlambulule uMpembe nabanye abahlanu ebebasolwa ngokuba nesandla isehlakalweni esihlobana nokubulawa kwabasebenzi bemayini. Abathathu namapholisa amathathu ngaphambi kwebangamatluwo engekulu la kwakhayelwa khona abantu abamachuma amathathu nane. Ukomishinara walokhuya lo wayevulela icala ngokukhayela kwabantu eMarikana ngezi-13 August 2023. Kuzwakala bona nguye wakhupha umlayo wokuthi kudonuzwe ngerhasi ekhophini nyembezi, ama-stun grenades kunye neenkule zeraba okwagcina ngerawurawu eyadlula nempilo abantu abaningi. What happened in Marikana, I did my best. And I thought that I've worked according to the law, which I believed, and today is finally like that. And I was surprised to see that IPIT, which is falling under the Minister of Police, they only isolated me and conspired with NPA, and I was the only general that was charged with junior members. Umpembe uthi sekungekwesibili ahlanjululwa ngesandla abanaso ehlekeleleni eMarikana. I was charged previously, if you remember, that I conspired with the police to hide the murder and the killing of Ghasia Lala, something like that. And there were a lot of charges that were fabricated. Bamachuma amathathu nane abasebenzi bemayini ababhubhako. Izakhamuzi zikaBhokweni eMpumalanga zihlanganisa iminyaka eli-10 zinganamanzi. Izakhamuzi zendawo le ekufaka hlangana abantu abadala batsho bagadeleleka bona bahlephilo kiyo yona yomndende leyo bathenge amanzi. Umasipalata weMbombela usola izenzo zokudosela amanzi ngokungemthetho njengonobangela walokhu. Amanzi ayifanelwe emntwini kodwa kwabanye sekuyinto efunyanwa ngabanilitho. uMoses Maluko ziphilisa ngemali yepensheni usebenzisa pheze yonke imali yakhe ukuthenga amanzi. Ngithengile itank 300 rand. Alibonela esikolweni 500. Manje ngenyanga senga 3. Nemali yempesheni iphinda yahamba yonke imandini. Unkosikazi zakhe umuntu bekazithandela ingadi ngani ngaphandle kwamanzi ngoba yonke into. Kukunje bakwaMaluka sebacabanga ukwembindlu yokuphumela yomgodi bababalela amanzi abawathenga kulayo. Esinye isakhamuzi siziphilisa ngemali yepensheni uFlora Makutu ukateleleke bona abeka amanzi ngebhadini yokuhlamba ukuwasebenzisa ngendlini yokuphumela. Nje sewuhlambela ngevasini nangu. Lenye ilanga ngathola amandile kanuka uthi wavula nabakucetha ukuthelela ngaze ngafonela lo eVatercan ethi number yakhe ngoba ngilahlekelwe ifoni ayisekho bekanuka sihlahla yabo sihlahla ngathi bathi bawakhe kubohole kuphi then le thanga ligcwele emacembe. Abathengisa amanzi ngentanka babethinala njengoba nabantu bahlaga amanzi nje. Kunesandla semfene kulenza abayemandi ngoba lamandi lawo ayikuthi ngoba siwatholi ngoba mhlambe awungekho manje yakhona bantu bayawathengisa amanzi. Kunabogogo labagogile la kaBhokweni abanayo imali yokuthenga amanzi. uMasipalata weMbombela uvumile bona uqalene nomraro wamanzi. Uthi amanzi azokwabelana ngokulingana ukukhandela bona angatholakali. Kanti uthi nezenzo zokusozisa nazo ziyabalwa kilokhu. Siyabakhutha ke abantu bakithi ukuthi bangachubeki babhobote emapipe ethu ngoba lokho kwenta ukuthi abantu bethu bangawatholi imali kakhulukazi imiphakathi lefana nabongodini labasekugcineni kweline. Sitawusiqinisa ke sandla sikhulumile nabemthetho nabo bathi batawusita ekuthenini umuntu sangamthola akwendile lokho utawubukana nengalo yomthetho. uMasipalata ukholwa bona ukwakhiwa kwedamu kuzokuqeda umraro wamanzi lo unomphelo.
Inhlangano ezimbalwa zivaliwe zayongena ehlanganweni umkhondo wesizwe party. Hlangana nazo kubalwa iBlack First Land First BLF, iSouth African Rainbow Alliance SARA kunye neShuluva Party. Umkhondo wesizwe party uzithatha njengehlangano esabekako ngehlangothini lezepolitiki elizweni. Ihlangano le ihleze ebujameni besithathu benhlangano ezikulu ngemva kwamakhetho ka-2024. Uthe ngemva kwamakhetho iMK yavula inkhundla ehlangane nayo. Ukutshengisa ubukhulu behlangano le inhlangano ezinye zepolitiki sebezivala ziyokungenela inkhundla kuMK. Ngosondo amalunga amanye avela ehlanganweni kaAce Magashule iAfrican Congress for Transformation alahle ibhudango likaNobhala Zombelele waphambilini lokungena kuMK party. We're glad everyone is coming home. MK it's now the only party that's following in the footsteps of the relevant people that is supposed to follow. So we're not surprised but happy. All of us must go back home. Sele kuzinyanga ezilithoba iMK yenze ezibukwako ngehlangothini lepolitiki. Ngenyanga ephelileko usosaziwako kezepolitiki uFloyd Shivambu usuke kuEFF wayokungena kumkhondo wesizwe. Njenganje inhlangano ezimbalwa nazo ziyavalwa zichinga kuMK. Ngeveke ephelileko umsunguli weSARA uColin Makhubele uthokoze umsebenzi ehlanganweni nakhe wayokungena kumkhondo wesizwe. Umeyara waphambilini weDASD Beng uBongani Baloyi ngomunye wabasopolitiki abachiye inhlangano zabo bachinga kuMK mvanje. Ubaloyi uyiphikile ukuthi batsho ubona umgodlo ovuliweko kuMK ngehlangothini lepolitiki. The underlying question that people have in that regard is effectively saying to me, why don't you give up? So if they call me opportunist, they ask me essentially, why am I So I'm not so in so I continue, I follow my convictions and fully through. There's a struggle that one has taken up and committed to, and I'm fulfilling that struggle. Njengomana makhetho wabomasipalata bendawo zemakhaya asele ngeminyaka emibili nje, akhanya ukuthi iMK izabe isise namandla kangakana ngehlangothini labaholi bepolitiki kunye nabavoti na. Nasibuya entolo. Inqobo ukumbanisa isizwe ekhulukhulu saKwaNdebele nalabo bahlala kwaNdebele nangaphandle sifocus ekhulukhulu ku Central Transvaal lapho sithi izwe sakwethu sisebodlaneni sihlage ekhulu sihluisa khulu zathu kwethu sithunyile kumbi mahluiso. Enyangeni yamagugu akhuluma ngalezwi linye amaNdebele athi amaNdebele yakabumbane alole ituthuko yawo konke lokho kuvele embizweni ebeyisesiyabuswa eMpumalanga. Sesataka nendaba lapha nazikuphundileko uyazithola ku-SABC Plus, ku-YouTube kanye naku-Facebook. Njeke ake sicale amacala ebeka sekhotho namhlanje. Iziko elicheche amaphaka ekhethwapha eSouth African National Parks kokubambisana nomnyango wezamahlathi ukuthiya ngemanzini kunye nezebhoduluko bathome ijima lokungenisa abantu simahla emaphakeni nendaweni zamagugu wesitshaba. Ukuthoma namhlanje bekube mhla amalanga ali-15 enyangeni ephezulu amaSouth Africa azokufumana ithuba lokungena simahla emaphakeni. Iziko elijeje amaphaka iSunParks lithi ithubeli lizokuvumela umphakathi bona ivakatshele indawo ezingaphezu kwama-40 zenyamazana kunye nezamagugu ekhethwapha. iSunParks ifuna bona imiphakathi ehlagako ehlanu kwamaphaka la izuze nayo. We are in our 19th edition and we've brought more people into our national parks. Remember our history with national parks, there was a history of exclusion. Now people are starting to own the national parks, to be part of it and start to talk about visiting. Umnyango wezamahlathi ukuthiya kunye nebhoduluko ukhola bona iveki yasimahla le izokufundisa imiphakathi ngokuqakatheka ukuhlogomela nokuvikela inyamazana ezisengozini yokuchabalala. This week is a very important part of breaking a cycle where people might want to harm our animals, because if communities and young people in particular grow to love our rhinos, for example, they see them when they're young, they come into the park for free, it might be the only opportunity they ever have, but when they see them, they will not want to hurt them.
Eminye imiphakathi ehlanu kweMarakale Game Reserve ithi iveke yasimahla izowapha ithuba lokubukela inyamazana. So we'll be learning about conservation and sustainability. For young people, we have to read to conserve our nature. And then rata o katla ka mo re tlisha le ka bana re kgona go intsha di out le bana ba rena. Eastern Parks ikhuthaza amaSouth Africa bona asebenzisa ivekeli ukuvakatshela amaphaka ayokubukela inyamazana ngokuhlukana kwazo. Njeke akhe siqale amaqala ebekasekhotho namhlanje. Umtshutshisi wombuso eqaleni likamfundisi uPaseka Motsweneng owaziwa ngoMboro uba ukuthi azihocise eqaleni lelo magistrate oliphetheko. Uliyepo Vilakazi usolo umagistrate uKatlego Mokwena ukuthi wambuza ukuthi kuba yini aphethe icala likaMboro ngalindlela. uMboro ubekwa amacala wokuthumba nokutholakala nengidi ezingasisemthethweni kunye nokudumuza isigidi nokubetha hlangana nokhunye. Kanti uveze nokuthi akhanga abikelwe ngelanga uMboro avela ngalo ekhotho ayokufaka isibawo sakhe sebhayili mhla amalanga ama-28 kuKhukhulamungu. Utbacho ubikelwe ngendaba le ngemva kokuthi icaleli selithilisiwe. We went to the prosecutor's office who's handling this matter and we asked him what's happening. He tells me he's got other matters, he will see this later. This issue, this matter is not getting the necessary priority it should be getting. And we are worried because this matter is a matter of public interest. Nakusenjalo ekulalelweni kwecala likaMeyiwa umbuso ubiza umcozululo omkhulu wesayensi esipholiseni uLieutenant Colonel Edward Sirio ukuthi azokuthula ubufakazi ekulalelweni kwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ekhothe ephakemeke ePitori. uSirio uqinisekise ubufakazi obuthule sisazi sizokuhlola kwenkidi uChris Manyena ohlobanise isigidi somsola wesithathu umthobisi Mncube naleso esasetshenziswa mhla kubulawa uMeyiwa. For verification purposes, I compared the 9mm caliber bullets marked 369 TB4 and 369 TB8 with a fired 9mm caliber bullet marked 2172/14A2 using a comparison microscope. Kanti ikhothe ephakemeko yeTjingalanga Kapa isiphaye nendleko isibawo esihabileko samalunga ali-10 wehlangano womkhonto wesizwe party aqothwe ngaphakathi kwehlangano le. Amalunga weParliament aqothweko la bewafuna ukukhandela ihlangano le ekutheni ibajamiselele ngabanye eParliament nokukhandela iParliament bona ibafungise nakusalinde umphumela wesibawo sabo sokubuyekezwa. Kaza amalunga la aqothwe inyanga epheleleko ehlanganweni le. Abaholi abahlukahlukeneko bamaNdebele bebabambe imbizo yokubumbanisa isitjhaba samaNdebele nokuthatulula imiraro ekhona. Imbizo le beyibanjelwe eSiyabuswa eMpumalanga. Umhlangano lo uvela nje iSouth Africa yokana igidinga inyanga yamagugu wesitjhaba. Kubika uComfort Masombuka. Phakanyisa indaba yokuthi uNdebele abumbane, akhane, athuthukisane begodwa ukhulunywe nangalizwilinye lokurarulula imiraro eqalene noNdebele emkhakheni ngokwahlukahlukana kwayo. Lembizo ikhanjelwe emakhosi, maduna, abafundisi, inhlangano zesinto namalunga omphakathi. Bonke njalo bafuna ituthuko esitjhabeni samaNdebele. Omunye wabatshutshuzi bebumbano lesitjhaba samaNdebele uPhilip Nzimanzima Mahlangu uthi amaNdebele avalelwe ngaphandle entweni eziningi elizweneli. Umnqopho ukubumbanisa isizwe ekhulukhulu sakwaNdebele nalabo abahlala kwaNdebele nangaphandle sifokase ekhulukhulu ku-Central Transvaal lapho sithi izwe sakwethu sisebodlaneni sihlage khulu sihluyisa khulu izathu kwethu sithunyile kumbi mahluyiso kurarile ngaphathi komuzi wakwethu wakwaNdebele eMandebeleni khulukhulu emakhosini makethu nenduneni nentshabeni nematresteni wonke ekhaya pha ngilokho esikulela ukuthi isizwe sakwethu asibumbane sikhulume ngetuthuko yazo ukubuyisela izinto njengenyeni sibuyisele lokho sekumoshekile njengesiko lethu sibuyisele njengelimi lethu libele ngefanelo sakhe ibumbano siqale ituthuko siqalane nechikho namahlukiso nepoverty esibambileko sonke ichono esabeka kayindlala yokuthi akunasitshebo namhlanje indlala ebudisi ichono eBhorithambo. Umntwana wenkosi uThomas Mabhena yena uthinte nendaba yamhlapha ekhe yavela ephephandabeni ethi isiNdebele sithalelwa botolo gabatologela amalunga weParliament kanti unithini yokuchugululela esiNdebeleni
khona kuzwakala bona akusekho noyedwa ochugululela elimini lesindebele eParliamente lokho ukuphambana nomthetho sisekelo welizwe kujamelekeni kwamalimi ngokulingana. AmaNdebele akasikime alelwe ezefundo ngoba nabethu abayithola ifundo erehe. AmaNdebele akasikime ayokulola zepolitiki ngoba nembusweni AmaNdebele akekho and le nto ithonya ukuthi nomnotho AmaNdebele uphume ngendlela okukhambe uphume lapha eMpumalanga. Mabhenauthi amakhosi akandelelwa kuhulumende weSouth Africa. Oyena msunguli nomhlelo wembizo uKosithugwana uthi konke kukhulunywe lapha lethi ithembe esichabeni. Sigcine namhlanje silaye siyabuswa la behlangene khona abaholi nibabonile inamba egadi la baphume ngakhona so ngithabile ukuthi ngathi ipengu sakuba nayo baphefumulile abantu balilile abantu abakalili kuphela abanye beze nama solution ukuthi singaya kanjani phambili singadlula kanjani so ngicabanga ukuthi incwadi le azange iwele emanyeveni kungithabisa kakhulu ukuthi we have started a debate. Abahleli bathi imbizo le bafuna ikhamseleleke befike nakezinye indawo ezande ngamaNdebele njengendaweni ezisekangala ekubalwa kizo aboBethal naboDelmas kwasimkhulu eBelfast emakhazini esilongweni ngibo Leslie nakubosekhunda ngibo Middleburg kwadlawulala eLimpopo ekuruleni ngeMpumalanga eJohannesburg nendaweni ezisePitori njengemaganyanini eSigandafu nakuboMamelodi. Indaba yokufuduswa komhatsho weSABC ikwekwezi FM isuswe ePitori fudusele eJohannesburg na ithindiwe kulembizo. Endabeni zeSABC nginguComfort Masombuka. Kezemali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Ezemidlalo akhe siqale nanziza amalungiselelo weBafana Bafana njengoba idlala neSouth Sudan kusasa. Isiqhema sika Hugo Bruce sifikile South Sudan njengoba siyokudlala umdlalo wesibili wephaliswaneli. Emidlalweni wokuthoma iBafana Bafana ekhonile ukuzibambela kuUganda. Nayithola igondelo lokulinganisa esikhathini ebesingekho eSoweto. Okwanje esesiqongolweni kuGroup K kuneCongo ngamaphuzu amathathu. Ilandelwa Uganda neBafana ezilingana ngephuzu linye ebujameni besibili nebesithathu. Kanti emsileni kuneSouth Sudan ngelize ebonakala engazokuba bukhali kuBafana. iBafana ilindeleke ukuthi kusasa idoswe phambili ngukapteni uThemba Zwane. Beyibuye nabadlali ebathembileko abafana noLyle Forster, Talent Mbatha, Tebogo Mokoena kunye noSipho Chayine. Asizweke zomhatsho bona ngiziphi ezikhamba phambili ehlelweni izibuya nabazumi. Sihlahla uyavuthisa. Akwande Bongwe silothisa umbukeli nomlaleli okhona usekhaya ahlangana nendaba esiziphetheko lihlonywe ngokusemthethweni ke ijima lokuthi abantu bangavakatshela amaphaka wenarha lebangele simahla ivekele. Kuvela ukuthi inhlangano zepolitiki eziningi zichabalele ulandela ukuthi kube namalunga asuka enhlanganweni ezakhamba ukujoyina inhlangano omkhonto wesizwe party. Phela veke sichinga kiyo le lapha esifundeni saKwaZulu-Natal mkhulu ke umnyanya wamatlawana umkhosi womhlanga yokubanjelwa lapha eNyokeni. Ngizo ke indaba esiziphetheko namhlanje sithokoza ithuba. Asiloshise ekhaya ngomvulo endamba masicalele msinyazana bona bunjani ubujamo bezulu ngapha ke ngePumalanga ngeTshingalanga yenarha yeSouth Africa livulile na uyangaleke ngePumalanga kunamathuba hle alindelekileko wezulu lapha ke endaweni zangeDurban nge80% and nawuthi uyangena ke utshinga lapha boMpumalanga sibona ayancipha athi 30% kusasa sibona ke amathuba lawa ke anciphile endaweni eziningi nge30% kodwa ke ngale utshinga lapha ke endaweni zeKZN nge60% sibona lapha ke ikungu khulukhulu endaweni zangapha ngeMpumalanga Kapa abantu bathe
nje bayelele khulukhulu ekseni nabachayelako. Sithole lapha ke isilemukiso esivela kwa South African Weather Services bathi ke lapha likabhokile limbi khulukhulu emkhawulweni othinda lapha i-Eastern Cape nangaleke ngaKwaZulu Natal. Kusasa sithole lapha ukuthi ngaba nokhonakalo wemlilo yemango endaweni zalapha ku-Uppington nalapha ke eMahikeng. Moya ke onamandla ngaleke ngeKapa lodumo siyakusuduka ukwazi ukuthi ubone amazinga okuchisa. Sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng lipholile ekseni ngathi limakhazana ngokuhamba kwesikhathi nokho libuye nganeno ngabo 20 ngabo 21 esifundeni sangalengela Limpopo limakhazana endaweni eziningi lapha kubophulukwane Tzaneen nalapha ke eBurgersfort lapha ke endaweni zangeliphalale lifuthumele nge26 asiyeni lapha ke esifundeni sangeMpumalanga. Siyabona ke ukuthi lapha embombela kumakhaza hle nalapha eMelo kumakhaza kukhulu imini yonke ngakubomalahleni Mecklenburg kwaMhlanga lapho libuya nganeno ngokuhamba kwesikhathi lipholile KwaZulu Natal libonakala emakhaza lapha ePietermaritzburg makhaza khudlwana eKokstad lapha ke eDurban lipholile kuthi ke kubo uLundi Vryheid nakhona kumakhaza pheze imini yonke. iMpumalanga Kapa ke ibonakala imakhaza kubomakhanda Gqeberha ibuya nganeno ukuthi ke ezinye indawo sibone lapha liyaphola endaweni ezinengana zangaleke ngeKapa sibona nakhona lifuthumele kezinye indawo ukuthi kube makhaza. Asibona negodingi esikhathi esilandelako. Dido